Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya. Sarkar flagship program handholding scheme chungchang inthilsiat na minister le sombik te polin Mizoram State Policy Coordination Committee ten board sai. Mizoram NGO te Intelcom NGO Coordination Committee le Manipur Zofa Unau Pol Zo United Shuai tu tenemin khanan in kom. Sarkar la puchon Andaman and Nicobar Island ko pui Port Blair chu Sri Vijaypuram tin minga thak. Aam Aadmi Party Shuai tu le Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal tenemin khan Tihar jela tanga chua ani. Tun the chunga hon man tura ruam man Mizoram Sarkar flagship program handholding scheme chungchang insilsiat na minister le sombik te polin Mizoram State Policy Coordination Committee ten and board site planning and program implementation conference hall Chief Minister Pulal do oman heuni ka shoya Chief Minister chon bana ka scheme ataka kalpuya ni thei ta ti a kumin be khi chu pilot phase angin an kalphotanga na kumatang chon huam zau ta kalpui tumani angati MSPCC member secretary Pulal Masoma pacho chuan scheme kalpui dan tur sefi in he scheme apex body chu Mizoram State Policy Coordination Committee ni a nodal department than chu te manga kalpui tur component panga nei ni ang malana chortu te hi beneficiary tilovin progress partner ti turani a deal turani thopui tur hilan department ten an thanganga training la thil tul danga piang an ti puyanga ma an lang tina an kai shoi donani a kalpui dan tur kim changte adil dan te a boju zel dan tur te chu honani nuwa chiang zo tarlan ani ang he huna hen thai thar le dan tur ro manna insil fena hun po manani a sarkar chan ro manna alo siam to angin thai than chua poli te chu a rolang zela support price pek nge ni don ti tarlan ani Kolasip District Samagra Siksa Board Sain Nipun Bharat Awareness Program Nimin Khan Manani A Hehun hi Deputy Speaker Pulal Famkima Kolasip Bial to MLA Jonah Manpui Nipun Bharat Awareness Program hi DPC Puvanal Chana DEO Jonah Kaishuaya Kolasip District Chunga Primary School le Middle School za som hiparitin hena zirlaiten an zirna konga an mantang kai tur le schoolin an activity report an peng tur man ruatan tablet sem chu ani baka Nipun Bharat Noya Mizoram Pum Huap music video siamiti siagna Kolasip District Chuan Pathumna Loman Adon Hlanna Hun Manani Bok Heng Loman Athilpek te hi Kolasip Bial to MLA Deputy Speaker Pulfam Kmechun Hlanani Pulfam Kmechun Thu Sen Zilai Tele Zirti Rutatana Tablet Semchu Ani Cholo Mamati Thule Sarkar Lai Pui Malakna Thatak Chu Ati Hloting Tu Nizel Turin Zirtir Tu Te Chu Fuya Zirtir na Kalpui Dana Danglam To A Khovel Changkang Chho Zel Mila Zirna an kalpui thima poimo ani ati a tundin huna chuan internet mangin zirna konga anduang information an hmu thei to wangin mantang kai thima poimo ani ti bok deputy speaker chuan sarkar atang until don te an mantang kai ngaya diktak le feltak ani dan turang tak an kalpui thima poimo thu sein zirti tu te chu nau pang enko konga mo phuna sang tak an nei thule sarkarin aroi chanang tak an nau pang te thiamna tak tak petuni turin zirti re chu afuyani heuna hian Zirti Rukal Khom ten hena resource person Thanbik ten Nipun Bharat Awareness an nei ngal ani Champa District Krishi Vigyan Kendra KVK Khozol chuan an training hall a district chunga tomato ching tu tele tomato growers a shuai tu tenen farmers scientist interaction ne tomato chi semna hunan mang heun hi Dr. Masom Kimi senior scientist and head KVK chana ka shuaya puke vanal thena deputy commissioner Kolasip Khozol district chuan kholen in man puini puke vanal thena Khozol Borsap chon thu soim KVK thora chiang taka mu thai ani chu lo mamati thu soya kun thoktu te tan thim sang zel kara kepen tro pui tak anni atia kun thoktu te mi pui ta na enton tak anni chu fokamati thu soin thei top chu hlok zo ka na thok zel turin kal khom te afuyani tomato ching tu te hi khosang sang tui pui tual te chongtlai nei don rabung le kho hai tangnan kal khoma he huna hian Doubling Farmers Income DFI Noe KVK te Adopted Village Tuipui le tual te khua tomato ching hlotling ni patni puwanan mona tuipui khole pu CS lalmang esanga tual te hena tomato ching hlotling award back anim puwanan mona tuipui khua hian KVK Khozol ten tomato on farm trial anti masak ber kumsan sompanga khan ching tanin kumsan sompro khan kuin trazani somruk tharin cheng no sompani le chuaka Pusia selmanga sanga tualte hian kumsani sone pathum khan quintal jani som ko tharin cheng no som pakhat alo le chuak to bokani tamata chian sem hi kejeriat ni in cheng noi thum le sang ni man nani a heng ko sang te tom zo turanga ni tamata chi sem chu te hi arka samrat le arka abet variety te ni a heng te Indian Institute of Horticulture Research Bengaluru tenen tang kopin an pe chuak ani
Mizorama NGO ten Telcom NGO Coordination Committee le Manipur Zofa Unaw Paul Zo United Shuai to Tinimin Khan Central Women Committee room anin koma meeting hi NGOCC chairman Paul Masuna Central Women President Jonaka Shuaya inkum hona hian Zo United Kal Zel dan tur le Manipura Zofa Unaw Shang te inpum khatnale in una na chungchang te soi hawani a Zo United hi Zofa Unaw nam shang te lungrol tak antel na ani wangin ti chak zel tul thu te Unaw na len pum khatna konga the top cha tul thu te soi ho ani Zo United hi nikum September ni sari khan NGO Coordination Committee in Manipur zone thak Unaw Paul shang tenen Central Women Committee roma adinani a Zo United hi convener Pualbat ren thei hovin antela Zo United tel Paul shang de su mar in pui Mate Tribe Council Zomi Council Mizo People Convention Sukta Tribe Council Paite Tribe Council Tangkhul Tribe Organization Hill Tribe Council Manipur Tribal Forum Delhi Indigenous Tribes Advocacy Committee ayo theu ten tela polchen khat kong chiale harsna danga wanga tel thelo anambok ani Serchip district of Vokpulshi alare lova Shrilen meg na veng ne khwa pali avoksom pakhathile in Shrilen na veng ne khwa paruka voksom pakhat suat ani Nimin Khan ASF wangin the Serchip district of Vokshilen meg na veng ne khwa palia voksom pakhat thia Shrilen na veng ne khwa paruka voksom pakhat suat ni in Nimin bi ka hian Shrilen meg na chiatlanga vokhi tamberin vokpanga thia voksuat tamna ber new Serchip sauta vokpali suat ani Hetila hian Serchip district of Vokshilen na veng ne khwa thian vok sangli zanga somsir pathum la omanga chinchian ni im district chung veng ne khweng maza chu SF Shrilen meg na infected area puan alani Sarkala Prime Minister of Animal Husbandry and Dairying both sai Indiaram HNVT Minister te into khom na monsoon mitsu Bhubaneswar Odisha Nimin Khan nei ni a Mizoram HNVT Minister Pusila Soifunga po hehuna hinatel hein to khom na hian Union Minister Raju Ranjan Singh chu khole na ni a State in Atangin Minister le official engmazat ankal ani he monsoon mit hi ran vula izon le bong hute thar so na konga sarkar malana shang te so zo ka ti hlotin thina tura sarkar lai pui state union territory te inron khom na le soi khom na ani heuna hian minister Pusila Soifunga point thu soin mobile veterinary unit noyami an chorte lo central atanga release thoi tul thu te ASF in Mizoram atoma wanga antona sajiate ran voltu te chomdolan ngai thu te soin central sarkar chu malak sak tur le vaccine rang taka CMMO ramdang atanga laglu dan kong dap turin ngena Shrileng thar tur ven ne Shriselna konga sarkar le pin chak taka malang na Mizoram sarkar point the to pachu mek thule acho zel tur thu soilang ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Sarkar le pui chuan Andaman and Nicobar Island khopui Port Blair chu Sri Vijayapuram tin minga thak Union Home Minister Amit Shah chon hemi chungchang social media lama tar langin ramdang obena ta zelena ta lang theitura thutluk na hi siamani ti a Sri Vijayapuram ti hian ramin zalena asolna konga hlotina entirani ti Union Home Minister chon Andaman and Nicobar Island chu ram zalena solna konga le chanchin hluya mun poimo tak alu ani atibok Aam Aadmi Party Shuai to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to Nimin Khan Tihar Zela Tangat Fu Ani Ponto Angin Supreme Court chuan CBI ten Excise Police ya Ruwa pu awanga anman Delhi Chief Minister Aam Aadmi Party Convener Arvind Kejriwal to Nimin Khan bail in chua pu Kejriwal hi cheng noi som bail bon nan chua tirani Judge Pani Omna Justice Surya Khan le Justice Ujal Boyan Omna bench chuan Delhi Chief Minister in CBI ten anman dana khinna le bail adina chuan ngai tu a Nimin Khan Belian Palsakta ani Nilani Khan Delhi Court John Chief Minister Kejriwal Judicial Custody hi tun thani somni pangat theng alo po se sakto ani AP Shwadu Kejriwal kumin March somni pat Khan Excise Police sum cheral chungchanga puna wangin Enforcement Directorate chon an mana hemin hu hian joni somni pro Khan CBI te chon he thu boy avek hian an man chunjom le a Supreme Court in July ni som pan hiya interim bail apa sakno CBI ten reng chunjom le ani Chanchinthar cherti topna na tang pui sarkar lai pui flagship program handholding scheme chungchang ril shet na minister le sombik te polin Mizoram State Police Coordination Committee ten both side Mizoram NGO ten Telcom NGO Coordination Committee le Manipur Zofa Unaw Paul Zo United Shuai to Nimin Khan in com sarkar lai pui chuan Andaman and Nicobar Island khopui Port Blair chu Sri Vijayapuram tin minga thak Aam Aadmi Party Shuai to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to Nimin Khan Tihar Zela Tanga chu ani Chu ti song chu Chanchinthar kan pon thei chu ani